Mijing tabir bu khoi pun pu image TV na taram na okcha bogal loina na Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroiba pauda lon itik tawribi nupi singi oiba capacity building training program ama pangthokre RPWD Act 2016 mapung phana satnan biu haina Minister Dingo na phongdokre hokyo pung kun mari da Manipur da COVID positive taratare oiki mapung oiba pau lobirasi Ima Kaitel Ahumda Lalol Tiktor Binupi Singi Oiba Capacity Building Training Program Ama National Commission for Women New Delhi na Manipur State Commission for Women ga kusam naraga sinduna Hotel Infal gi Conference Hall da pangthokri thoram da Chief Minister N Birena thobe mitunglet oibaga loina na Social Welfare Minister Haikam Dingo National Commission for Women gi Chairperson Rekha Sharma Manipur State Commission for Women gi Chairperson Tumlip Tiningpham Monsang MSCW ge member sing Lorembam Dayabati Amriti Songshin Koireng Social Welfare Director Ngangom Utam Social Welfare Department official sing Ima Kaitel Ahungi Napi Pot from Pambi Sing Saruyaki Thorongi Manung Chana Chief Minister and Birenal Singduna Tupul Yard Railway Construction Camp Thokli baching ni khai bagi thodokta lekhi drabsing mafam da ikai khumna ba utpa amadi awaba pongdok oina thoromda saruk yaki basingna minute amat tumina leptuna lekhi training program asida knowledge of relevant banking schemes and how to use online banking knowledge of tax laws new GST laws and tax compliances amadi e-commerce demonstration haibnu singba singi hiram singi matang yauna technical session om thokna khaidoktuna training pikhi thoram du Chief Minister and Biren hai Manipur da yelhongai dagi khunda laita duna laiminarakli ba furup singi oiba punna phamba yaba achauba ima kaithel ama lamfel gi akoiba da sananaba mafam yengba hore rural economy gi phim phagat pada lamdam sigi ima singi achauba mateng sangi ngasi pangthokliba training program asi yamna matang saba amani Maruoina Kaitel Pambi Ima Singa Hojik Tenariba Kudong Sadaba Kayagi Matang da Nainaba Amadi Malemgi Oina Hongliba Digital gi Kongchat Asida Karamna Yago the Gay Haiba Kanabagi Matam Ore Param Chumna Chatnava Poche Laiba Amadi Yonba Haibasida Digital Oshilakpa Asida Aikoishu Yaunanaba Hotnabatai Maram Aduna Nasigi Training Pangliba Ima Singa Atay Imakaya the Sandokna Takpiba Amadi Singi Mapam Singda Laiba Ima Singda Kanganaba Hotnabu Manipur Langak Nangasi district Singda Ima Kaitel Amom Tamle Hojik Pauda Ima Kaitel Taret Miam the Kusin Nakri Anobo Ima Kaitel Mari Mangarom Sanabagi Tabak Kana Faikatli Anobo Ima Kaitel Karasu Sananabagi Torang Toduna Lady Hanasu Chief Minister Na Pongdoki Nasi training isi lor matungga tu training sudah terkada singi dari juga ukur lima market sing. Recently also I provided more than 150 women banner in the food or Colombia. So just I think our Ima is more expert than anyone. I can say proudly. पहले से Ima लोग स्टेट बैंक के साथ इंटरेस्ट में हैं, बैंक से लोन लेता है, repay करता है, everything is going on. But now, physical acquisition systematically, digital, mobile, the car, the service, such as the quality, must be operated over, even including marketing. See, one man has a bank loan, command only, command repay only, other it is just training session, exportation on it. Assam Rifles na Manipur ginha sing apaba mahi masing tamba da mateng pinanaba khongthang ama oina Assam Rifles Center for Educational Excellence ama Chuchampur gi Kangwai da lingnanaba Maikai Ahum Assam Rifles National Integrity and Educational Development Organization NIEDO amadi Axis Bank ka yana sirol MOU gi khujek Manipur gi Governor Laganesh ni mamangda ngasi pinakre
Manipur khida leiba Inspector General Assam Rifles South pangthokhiba MOU sign townabagi thoram duda Governor Laganesan athoiba mitung len oibaga loinana Director General Assam Rifles Lieutenant General PC Nair ABSM YSM NIEDUG CEO Dr. Rohit Srivastava Axis Bank ki Head Corporate Affairs Rudra Priyo Ray atai Senior Armed Forces Official Singh amadi misam kayasu saruk yaki thorom de Governor Laganesan na Assam Rifles na lokalak liba khongthang asi lairaba senthok lejadaba imung manungi naha singda kanaba piduna jati gi tungi naha singda magul leiba education piba ngamlagani haiki State Platform for Disabled People's Organizations SPDPO na State Disability Policy Thambiu Rights of Pension with Disabilities RPWD Act 2016 mapung fana chatnahanbiu disabled singi oipa separate directorate ama thambiu haina taliba demand sing asi maramsai haina Social Welfare Minister Haikham Dingo Singh na phondokre SPDPO na sinduna ngasi chimairong da leiba adim jati hall da pangthokpa mahak putaram na opagi thorom amada mahak na makha Tardun Hai Social Welfare Department asi apikba department ama oijerbasu samaj amabu apaba chawkhatnaba mayon chumnaba amadi miyamgi welfare gi damak leiba maramna department asina council liba hiram singh amadi lawriba thaudang singji aduki matik chawi phundoki SPD PO gi maikaidagi thamlakhiba disability singi grievances sing kupna khangjile grievances sing asi Kangjinbada mahakna nungaiba fawi maram aduna makoina taliba demand sing amadi thengnariba awaba sing koknanaba mahakna angamba thakta hotnagani hainasu makhata khi thoram aduda UCM ge President Joychandra Konthaujam SPD PO gi advisor Dr. Sapam Jaswant Singh Manareda gi Director P Peter Rangnamai Center for Community Initiative ki Director Paujagin Ton Singh Amadi Miyoi Kayana Saruk Yaki Anagi adagi depresi samasi adagi atau bagi drug addiction dan tahu adagi widows ki adagi mulai kesini bagi sesuatu department ki maka ada bagi gaya bukan orang lain sahaja. Karena baru ini disability isu pasien disability isu coba atau Kaya mo na, saka mo na, pero kasi pwede rin mo handok pa hanto yung maram chama. Manipur hauke pukul bai da meoi tret na COVID positive oikiduna state asida COVID lichat lakpadagi ngasi fawda COVID positive oikiba missing lak amal sing konta tret chhung kulum do shukrai apunba meoi chani ge konipan COVID test toki maduda meoi tret positive oikibana ngasigi COVID positive oibagi sang sada tret dasmik manga yoki Positive occupation do Bishnupur district tagi me ama Chandel district tagi amadi Thawal district tagi ahum aduga Imphal East amadi Imphal West tana mangani state asida laichat sina maram oirga laikidaba missing na lising aniga chamaga kunni Manipur ge chingi district sing da ana layangi lamda khudong chana gi damakta ultrasonography gi khudong chaba panghalagani loina na Manipur University ge anauba matang chunaba campus sama thamnabagi proposal amasu center to thaklagani haina Union Minister of State Subhas Sarkar na phongdokre wafam singasi Imphal gi netaipa chu thekta leiba thambal sanglen da pangthokkiwa pawgi pam amada mahak na phongdokkibani Union State Minister asina makhata na pawmi sing da phongdokkibadi mahaki numit humdigi Manipur gi khongchat asida Manipur gi chingi district kaya da leiba mahiloisang amadi ana layang bari leinaba Pibam singi matang da mathau tawa infrastructure punamak senggot nanaba center da kangalagani health sector gamari lainana institution sing luna na tamba college amadi university sing hygiene maintain tawna nagani Manipur University campus asisu department sing yambana nomagi chinbe hangala liba asigamari lainana anobu campus ama senggot nanaba center da kanaragani bangna makata na permission da phondo kibadi haksel gamari lainana mahak da Thawal district chatuna yangchilubuda Tengnarakhiba punamak center da khangan baga loinana hairiba district asigi ana layang da tangai phadana changdaba yadraba infrastructure amadi equipment sing punamak lahenna ba hotnaragani hainasu phongdokhi Now they need hostels,
though now they need more infrastructure, and at the same time in their campus there is no adequate land, and for that reason they have given the proposal for branch campus. And already they have sent the proposal few months back. I have told them, please give a soft reminder to the ministry, and I will put the proposal for discussion in a positive manner. The Lining to Nauria Pulo Pundray Memorial Charitable Trust na Sinduna Lining to Pulo the Xavier Haiba Hiramda 81 Suba Lining Han Memorial International Conference ngasi Manipur Press Cup the Pangthokri Thorom aduda Wangkhai Kendragi MLA TH Arun Kumar Apokpa Marup Sanglen gi President TS Kuber Modern College gi Retired Associate Professor Dr. H. Indra Kumar Pandam gi Executive Editor and Tomba Amadi Apokpa Marup Ahan Tarani Thoi member M. Goromohon Amadi resource person Kayana Saruk Yaki Thoronga Mari Lenana MLA TS Arun Kumar Hai Kibuda Lining Han Nauria Pulo Amadi Hal Singna Tambiramba Kudingma Ikai Kumnei Makoina Tambiramba Kudingma Yokatba Tangai Fade Mahakna Pamjaramba Amadi Sagatlamba Manglan Sing Tabak Oina on Toktuna Miam da Yahon Bahibasi Ekoi Kudingmaki Chawa Todang Lay Maki Laikidabagi Nexing Numit Lakpa Matamda Kaktamak Surat Amadi Firoi Gimawongda Conference Pangthokpa Kaktana Mahaki Manglan Sing Mangfaunahan Bahibasi Awab Ogani Maram Asina Ekoi Kudimakna Taudraba Yadraba Ithoni Kalaga Chapchaba Taudang Sing Losi Pungdoki Manipur Labor Road Transport Workers Sing Oiba Convention Ama Manipur Labor Road Transport Workers Union Ki Mihut Sing Nasaruk Yaduna Amukogi Auditorium Ifal the Pangthokri All Manipur Petrol Tanker Drivers Union AMPTDU ki President Y Bhupendra Ghosh amasung Manipur Government Services Federation ki Vice President Elsar Anina President Member Oidana Pangthokiba Convention Adubu Haudoladuna CITU Manipur ki Secretary Khatrimem Santana Hai ki Madudi Manipur Road Transport Workers ki Apunbagi Andulon Mapangan Kagarhanba Haibasi Transport Workers Singi Federation Ama Sengat Pakaktanang Amgani Amadi Maduna Malemgi Oiba Sinmisingi Andulonda Saruk Yabangam Gani Fundoki Convention Asina Mapung Fabo All Manipur Road Transport Workers Federation Ama Semgat Naba Khatrimeum Sopen Convener Oiba Organizing Committee Ama Sembagaloina All India Road Transport Workers Federation Gi Tramathoi Shuba National Conference Haryana Gi Hisar July 3 Tagi Traipan Paubuda Pangthokpada Saruk Yananaba Delegate Ohumsu Khanki Tenopoli Asigi Manung Chana Laiba Aimol Molnoi area Kangsim Amadi Purum Tampak area Gi Lomi Singda constituency Asigi MLSU Oiba Manipur Lengaki Tribal Affairs and Hills Amasung Horticulture and Soil Conservation Gi Minister Latpo Hakipna Lengaki Ohungba Mamalda Urea Harsing Development Committee of Molnoi area Aimol area Khoibu area Komlathabi area Lamkang area Gi Kuthangda Phangan Creek Aimol area Gi Oina Aimol Kodam 5 Village Community Hall the Pangthokiwa Urea Harmiam the Panghanba Adu Gamari Lainana Deko Makal Development Committee gi member Thangpu Aimol na Phongdok Pada Minister Latpo Hokip na Sinbiduna Aimol area gi Lomi Sing da Matam Sana Ahumba Malda Har Urea Sing Phangan Biba Asi Yamna Harauba Nungaiba Pawi Hokyu Sahi Kun Kuntra Asida Kanagumba Amatana Asigumba Lomi Sing na Pangfam Thokpa Har Sing Phangan Bikiba Laitri Landam Asigi Lomi Sing na Matam gi Dukan Sing Dagi Atang Malda Har Sing Laiduna Lakibani Lomi Sing na Har Urea ki Damak Mipai Naraba Matam Asida Mr. Latpo Hokipna Matam Sana Lomi Sing da Har Pibu Gedamak Thagab Phongdrokli Ngasi Har Yentokiwa Pam Sing Adudi Moloi area da Lomi Chani Yakaini Toy Aimol Iraki Oina Lomi Chahum Yankai Khoibu Iraki Oina Lomi Thumpunipan Amasung Purum Tampaki Oina Lomi Humdram Doi Punna Lomi Chatter Kanipum Doida Low Sangam Amda Urea Har Beg Amam Gitsangda Panghanki Hari Mama Oibasing Amadi Yumgi Ahal Oibasing na
kwa jarda yaurakpa yubi adu masa oibasingda pijaba haibasi pikliba angang aduda nisa pijaba tambiba hौरबनी हाइना एसडीपीओ मोइरांग एल शांति कुमारना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन की मिजेंग मखादा चतरकलिबा वार ऑन ड्रग्स 2.0 की खोंजंग असिबु सोगतपोइना ngasi मोइरांग ओक्सोंगबुंग लेकाय कम्युनिटी हॉल दा निसा थादोलक्सि हाइबा पांडमदा नोमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमता फोंदोखिबनी मोइरांग ओक्सोंगबुंग लेकाय मैरापाइबी इमालोप सिटीजन्स क्लब मोइरांग यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन ओक्सोंगबुंग डेवलपमेंट कमिटी ओक्सोंगबुंग लेकाय अमदी मोइरांग पुलिस न सिंदुना पांगथोखिबा थोरम अदुदा एसडीपीओ एल शांति कुमारना मखातान हाई हौजिक मतमदा ड्रग्स सिजनरिबा मियोसिंग अमदी अंगांसिंग असि ड्रग्स की लाइना नारबा ngakतनी मकोइबु फाब पुनबा अमदी फुबा सहीबा तौबिगनो मकोइ असि डिप्रेशन की लाइना लैरबनी मकोइबु मियामना फारगा पुलिस पिरक्पा मतमदा कस्टडी दा फाजिंदुन थंबा हाइबसी मखोइगी वखलदा हेना सोखिनबा ओइरक्पा याय मरम अदुना मखोइबु वखलोन ताहनबा मखोइगी अहलसिंग ममा अपा ओइबसिंगा खन्नरगा रिहेबिलिटेशन सेंटर दा थमदुना अनौबा पुंसीदा लाकनबा होनसी नहरोलसिंगी पुंसी अमदी मणिपुर असि कनबदा अदोम सु अचोबा थौदांग लौबियु हाइना मखा ताकी ngasi थोरम अदुदा ओसी मोइरांग राजेन खांगानबा मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की केयरटेकर काउंसिलर वार्ड नंबर 11 कोंजेंगबम मेमथोई मोइरांग केंद्र अपुनबा मैरापाइबी इमालोक की सेक्रेटरी निथौजम थबा देवी यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन की एडवाइजर वाइश्याम कुमन अमदी लेकाई की मरु ओइबा थौपुबा क्याना सौ याखिबा लोइनाना मियामगा पुलिस का इंटरेक्शन सु तौखी ngasi मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 11 दगी हौरिबा निसा थादोक्लसी हाइबा अवेयरनेस प्रोग्राम असि मोइरांग पुलिस का खुसमनदुना मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की लैरिबा वार्ड 12 असिदा मथंग मनाव नायना पांथोकनी हाइरी तेनोपोल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा क्वाथा विलेज दा होखिबा चयोल अमरोम असिदा अंगांग यावना मियोय कुनरोम लोक लाइहौना नाबा यावरे हाइना पाव फंगबदगी चीफ मेडिकल ऑफिसर टेक्नोपोल डॉक्टर के.एस. गोजेन की मिजेंग मखादा मोरे हॉस्पिटल की एमओ इंचार्ज डॉक्टर मनोरंजन अमदी डॉक्टर ए सेसिल की टीमना ngasi क्वाथा विलेज चंगचिंदुना हेल्थ चेकअप चथखरी हेल्थ चेकअप अदुदा स्पेशल मलेरिया यूनिट मोरे की एमओ कामई अमदी कृष्णा लैब मोरे हॉस्पिटल अनिनसु मलेरिया टेस्ट अमदी ब्लड सैंपल सिंह खोंगटपगी थबकसु चथखी हेल्थ चेकअप अदुगा मरी लेना मोरे हॉस्पिटल की डॉक्टर ए सेसिलना फोंदोखिबदा ngasi हेल्थ चेकअप असिदा अयाम्बा लोक लाइहौना नाबा मियोसिंग लाकी लोक लाइहौ सिंग असि यामना कुइरबा सिंगदि याउदे खरा होरमलगा हिदाक लांथक सिंग सारगा फकिबसु याउरी लाइना असि यामना अरुबा मक्ति मानदे अदु डेंगी गुंबा ओइरमगदरा चिंगनबा अनाब सिंह ब्लड सैंपल लौदुना मोरे हॉस्पिटल टेस्ट तौरब मतुंग रिजल्ट्स अदुगी मतुंग इन्ना क्वाथा विलेज असिदा अमुक हन्ना मखा ताना लाखिगनि हारी हौजिक फावबदा कोविड की लायोंगदी चिंगनब अमत लैते हारी लंफेल पुलिस स्टेशन कोनबा तेरा सपम लेरक नोमाइथेम लेकाय लेबा एग्रीकल्चर की डायरेक्टर नोमाइथेम जोगेंद्रो की युमदा ngasisu अनिरक सुबा ओइना बोम लंगसिलमले बोम अदु लाइबक फबदगी पोखाई हौदबना अशोक अपन मिसी मिनादी यहौद्रे थौदो असिंग असि अयुक अंगनबद थोखिबनी पुलिस तगी फंगबा पाउगी मतुंग इना बोम अदु मसक खंगद मियोय अमना लंगसिलमबनी ngasi अयुक नोंगालकपदा युमगी मियोयसिंगना न्यूज़पेपर लोक्चिन बथोरकपदा बोम अदु युमगी गारी खामफम सुमांग मयादा तारम थेंगरकपनी थौदो असिगी मतांगदा पाउ हे फंगबगा लंपेल पुलिस की स्टेशन ओसी अमदी मणिपुर पुलिस बॉम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल की एक्सपर्ट टीम लातना फिवम अदु यंचिलब मतुंगदा बॉम अदु डिफ्यूज तौक्रे हारी पनबयाई ममांगदसु युम असिमक्तदा होकिवा जून 19 की नुमिदांगदा सकंगदबसिंगना बॉम पोखाय लंबगी थौदोक अमा थोकिबा लैखरबनी हैंड ग्रेनेड लंगसिलमलिबा असि कनाना करी मरमगी दमक लंगसिलमकिबनो हाइबा हौजिक फावबगी ओइनादि खमंगमद्री ngasi upung nipan tarakpa adwaida more ward number ani amadi more ward number mari da laiba tamil masa mioi ani Myanmar gi Tambu town da thabak ama chatlubada sakhangda mioi singna gari masa amada laklaga pung 13 taramda adwaida nomoina kaptun halamle thodo adu laikhidraba tamil ani adudi more ward number ani dagi P Mohan son of led Parumbal sahi kunipan amadi more ward number mari dagi M Yarner
सन ऑफ मुर्गा चाही कुंथ्रा मानी हारी अमदी लेखिद्रब तमिल मचा अनि अदुगी असीब हक्चांग तमु हॉस्पिटल लेरी हारी थौदोक असिगी मतंग द मोरेगी मियाम न इंडो म्यांमार बॉर्डर मनाक द लेरिबा मोरे वार्ड नंबर 2 सनराइज ग्राउंड द असीब हक्चांग म्यांमार अथॉरिटी सिंगना सिनरक पंगाइरी लोइना मिसी असिगी मतंग द मोरे द लेबा तोंगान तोंगान बा सीएसओ सिंगना मोरे पुलिस मिसिंग रिपोर्ट अमा तौक्रे अमदी लेखिद्रब पी मोहन मोरे टाउन मनुंगदा ऑटो थौदुना इमुंग पुरीबा मियोइनी हारी अमदी लुहोंगबसु चेउल अनि रोम द ngairi हाइना पाउ असिना हारी लोइना एम आयरनर ना कारबार मसा मसा टेक टेक तौदुना इमुंग पुबा मिसकनी हारी मखोय अनि असि करी मरमगी नोमैना कापतुना हालम लिबनो हाइबदी हौजिक फावबा खंबंगमद्री मिसी असि मतंग द मोरे मनुंगदा हांगबा दुकान होटल सिंग थोंगलोन ख्रे ऑल मणिपुर बीडीएफ वेलफेयर एसोसिएशन ना तालिबा डिमांड सिंग अथुमतम द पिटोपियू एसोसिएशन असगी मखादा लेबा डिस्ट्रिक्ट सिंग की बीडीएफ सिंग ना मखोई की डिस्ट्रिक्ट सिंग द इंडिया की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मंगोइना वकत मिफम चथदुना डिमांड सिंग फंगनगदबनी हाइबगी खोंजंग संगसिलगनी अमदी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट न सिंग बकया संगसिनबगी पांडमदा थासिगी तरादा बीडीएफ सिंग ओइबा अपन मफम अमसु पांगथोकलगनी हाइना ngasi मणिपुर प्रेस कप त पांगथोकपा पॉमिसिंग उनबा द एसोसिएशन असिन फोंगदोरली पॉमिसिंग उनबा अदुदा एसोसिएशन असिगी लीगल एडवाइजर डॉक्टर ओइनाम चौबा मिटै ना हाइ ngasi dagi chahi taram doi taramari asida बीडीएफ सिंग ना मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर दा लौरिब रोल असी अदुकी मतिक चावी पुनमक असिबो खंगलदुना डिस्ट्रिक्ट सिंगे एसपी अमदी मणिपुर पुलिस की डीजीपी फावना इकाई खुमनबा उल्लिबनी मसीदसु नतना सीएम ना संचिलकलिबा वार ऑन ड्रग्स की खोंजंग असिदा मखोइना लौरिब थौदांग अमदी पीरिबा सैक्रिफाइस असिसु यामना सिंथा निंगाई ओइरिबनी अदु लेंगाक असिना खंगसिन नदना एसोसिएशन असिना तालिबा डिमांड सिंग हौजिक फाव पीबलाइते इक्वालिटी बिफोर लॉ हाइबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 बु इकाई खुमदुना पुलिस सिंग चप मानबा पावर अमदी प्रिविलेज सिंग फंगनबिउ था तरहम दो सैलरी बीडीएफ सिंग ओइबा सेपरेट विंग बटालियन अमा थंबिरगा रैंकिंग सिस्टम थंबिउ फोंदोखी पुनमक असि ताबीदना अमदी पिबिदब तारगदी बीडीएफ सिंग ना लेंगा की मकुत्तगी नाथोकलगा इरांग हौरकलबदी लेंगाकना थिंगबंगमलोय इरांग हौनबगी मसाक ओहनबिगनो हाइनसु फोंदोखी महाराष्ट्र की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ना रोड शो पांथोखरे एकनाथ शिंदे ना बीजेपी एलायंस ना बोर्ड ऑफ ट्रस्ट माइपाकीबगी मतुंग चीफ मिनिस्टर फडणवीस ना रोड शो असी पांथोखिबनी थाजबगी बोट लौनखिबा अदुदा शिंदेबु सौगतपा बोट चामग हुफुमरी अदुदा नौना सेंबा लेंगा अदुगी मायोक्ता लेखिबना बोट मरफुद्रा मापनी बीजेपी की राहुल नावरकर ना अनौबा स्पीकर ओइकी मियोय अहुमना बोट थादबदा यावकिदे हरि अरोइबदा मरोयपो अमुहन्ना लोन इतिक तौरिबी नुपीसिंगी ओइबा कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा पांथोक्रे RPWD Act 2016 मपुंग फाना चतनानबिउ हाइना मिनिस्टर दिंगोना फोंदोक्रे हौखियो पुंग कुनमरीदा मणिपुरदा कोविड पॉजिटिव 33 ओइखी ngasigidamakta di paudam pijaba mata solution jari miyang tabiraba khwai punopu amuka hanna khurumjari
ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯦ